March ni somni pariat kumsang ni somni panga hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau Khovelin remna le muanna habai seya Middle East crisis santi Israel le hanche vela helpol tanena hanin baina chu ti topani thaina turin Khovel ramsang ten hin biak na hanai puya masain dona lian jok lo thleng turatan Israel hain bot sai mup mupa Inka haina tutlungan siam pui Lebanona Hezbollah firfiak poltepon rocket mangin Israel hanron kap deurang toa heiwang hian Israel ramchunga rocket siren tiri kani deurang bok ane Middle East Iran thui ruai firfiak polte hanron lot truama akhat tokin Yemena Houthis rebel souten Israel hanron kap ve deurang boka Houthis rebel souta chuan US sipaiten Yemen ramchunga air strike an nei natan hian Israelin natan puya tarkat tur diktak te hanhria thaina turin Israel hian intelligence information US nena hian apeni tin hanpu ane Russia le Ukraine in dona titop tura US President Donald Trump kai hruaina in biak na kalchome ka po in biak na hlotling tak nei hlei thei halani rilawa Khovel media lian frang ten in biak na hlotling taka nei ani thailo na chan hi mopu hanai nuala chungjinga chuan Russian President Vladimir Putin hian in dona ti top hi hadu tak lawani tin media trend khat ten han soilain trend khat chuan hein biak na hian in dona ti top tak tumna lamain Russia le Ukraine economic corridor hon thar hani le thaina turin US le Russia hian in biak na naya chumi tan chuan Ukraine hi mathea han mangani tin tam takin han pu boka heti rol hian media trend khat te chuan European hoten thil tum anaya Russia dudan le thil phut epchein Europe hota chuan Ukraine ram ven him chunjom zelani thaina turin Ukraine ram chunga sipai thon lu han tuma Russia chuan hrek na han pek zongjong te li sakvek ani photlo chuan indona top san nalam hoya malam pana kepen chunjom zel chu han thailawani ti han puanga hetiang kara hian European Union chuan Russia hrek na atipung mek boka hengte hian remna zonga in biak na kong han zo mek chu akong atibum bawa harsat na hasiamani tin media trend khat ten han pu bok ane te chuan remna kong zonga in biak na ti harsatu hi mo pu hanai tanuala hemi chungchanga hin ngai dan te comment lama lo soi ve thau turin kan som chau ane ti chuan Khovel hian remna lama in boina lam hapan mek zela Turkey po boina chokin Turkey crackdown hanti chu hatheng meka mipui thinrem sangtam takmai Turkey khopui ranga te kothera hanpung khoma police tenen tharum thoa hinnor tonna hathenga mipui lungoi lote nodarna tur hian police ten water cannon le tear gas te anmangna sa hleto ane Turkish mipui te hi han president Recep Tayyip Erdogan laka lungoi lo hania han president Erdoganan kumsang hile pathuma thunai na haron chanhua khan zoin mipui te zalen na le media te zalen na te rabenia tichon pakhatna media te zalen na rabbetin censorship an kalpuina sa media crackdown hi number 1 hania panina chuan civil society crackdown hantia hei hi Turkiya NGO frang telaka restriction siamin sarkar laka lungoi lo nalan tira protest te han khaphial bok ane President Erdogan media te zalen na hara bewang hian Turkey media ten anthu chua tam tak chu censorin mipuita chiar thailo turin handa sarkar social tu journalist senge mazat chu diklo takin President Recep Tayyip Erdogan hian hamantir to bok ane tichuan heng te hian international community te ngai ven alhoa international concern atling tatak meu ane United Nations noya Human Rights Organization le European Union ta chuan Turkey ramchunga mipui digna chan vo hum halna record chelutuk chu hansoi sela tichuan court thunai na ti hniam tial ania thunai na le thilti thaina jongjong chu centralized nein rural na phongwon tu le President Recep Tayyip Erdogan te hian thunai na sang tak anin belta hane tichuan democracy ramani anga mipui ta zalen na chu rabe hane wangin democratic norms chu nasatakati chiat ania tichuan Turkiya hian fundamental freedoms po haum to meulo hane tichuan hai hian US le Turkey hin lai chin na hanghonga US chuan Turkey democratic value tranga
in thak danglam na nasatak mai hakal pui hi kanin lai chin na ngong thai thilani tin vau khan na han te chuak zuita ane ti chuan heng zongjong awang hian Turkey mi pui han president laka lungoi lo hun rai tak lo in up to chu ha ke darta Turkey khopui le thingtlang khua mun sang sanga te an capital Ankara te po mi pui ten lungoi lo na hanlan tira kot thera sangtam tak an pung khoma hetianga mi pui ten lungoi lo na hanlan tirna nasatak mai hi Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan khapani thu hapuanga Massachusetts mi pui thinrim na ti so sang tu maya atangta protester te an pung tial tiala boruak aso sang tial boka ti chuan President Erdogan chuan protester ten protest an nei lai hi media ten an cover khapna dan hati chuak leta hetianga Turkey sarkar hachachui zel hi media ten an dulawa social na tam tak an ti chuaka Massachusetts media person journalist te chu engemaza tan mana Massachusetts te po chuan mi pui thinrim na maya lang maya Ronald chuak chu abeng dai zolawa President Recep Tayyip Erdogan chu Turkey ram ti chetu le eiruk na corruption awanga mason na kongkrang krang ti thuanop tu ni tin mi pui ten han lungoi lo na han lan tir chunjom zel hane ti chuan Turkey mi pui han lungoi lo na lan tir tu te hi aman ta trau maya sarkar la kalungoi lo protester han man to zongjong hi azat chia hriat thei hani lowa Turkey media ta chuan zatam tak man han nei to ne hanti Mase chung zongjong po chuan Turkey mi pui lungoi lo na maya lang maya Ronald chuak chu ati zual zela President Recep Tayyip Erdogan hian dan lovin mi pui te hamana kumtam tak chung engma soi theilowa han ka hupsak le ra beom to mi pui lungoi lo ten sarkar diklo na han puan chuat chu adu lo wangin athunai na diklo takin hamhang sualani tin han puwa lungoi lo na han lan tir chunjom ta zela mi pui than khat ten kothera boinan siama police tenen anin kara tharum thona mun sang sanga atheng jui ngala Turkey Justice Department chuan mi pui lungoi lo te me mi tuma sarkarin malakna hian dan bo chiat na tam tak anayani tin han soya Mase President Erdogan chuan Turkey Justice Department chu hriathiamol samjongin soitaila na thok theilowin harap bedzui le ta hane Mase heng te hian mi pui thinrim na ati so sang zol tiala Ankara khopui le mun sang sanga kot thera te mitlin tok mai mi pui tam tak pung khomin sarkar laka han lungoi lo na han lan tir chunjom ta zela ti chuan media lam mi te an man na sat to wangle police ten boina beng dai tuma tharum thoa mi pui te kut an thak na satlu tu ka wangin European Union chuan President Recep Tayyip Erdogan chu in phan hiam turin han nge na khovel ramenge mozat tin Turkey sarkar che dan chu andem thu chua siamin han tar lang hloma ti chuan atira muanom taka lungoi lo na lan tir peaceful protest chu tharum thoa lungoi lo na lan tir na violence protest sa hachang chhouzuita tir gas pangai po police ta hian mangto loin mi pui pung khom no darna tur hian smoke bomb le pepper spray te han mangani ti video footage satrangin halang thayani tin India media news site tin chuan voin khan han report ane news site tin hian report an pek chunjom dan chuan voin thleng hian chiang taka hret thai china chuan protester jingami mi pui sang ni vel manin khungkran hani tone hanti France 24 chuan report an pek danin nakumkum le kumsang ni somni pariata hian Turkey President in thanna neyani dona kumsang ni pathuma thunai na hala katranga kumsom ni pani chung rowarel na hian mi pui ten lungoi lo na tam tak anaya mi pui tam tak thlop na a hlo meka Turkey zirlai pol ta chuan President Erdogan hian kumsang ni somni pariata in than pui halom ma hian eptupol party rang te noibo veka tuma hemitan hian mimal pakhatin thunai na sang takanai na authoritarianism chu akal puyane hanti tichon President aron ni matranga Erdogan party ten thunai na hanai na le anchak ber na mun kumsom ni panga chungjat ne na hanlo chanto na Istanbula ne na hanchang zolawa tichon maktak main Istanbula hian eptu partilian ber hruaitu ekrem imamoklu chuan ne na changa Istanbul mayor hani zui ngala tichon kumsang hi somni pariata presidential election hanai tura hian ekrem imamoklu hi eptu party ten an candidate tur mipui laka po langsar tak mai hania tun haya Turkey rampum puya mipui ngai dan hanla khomna po
President Erdogan laka ima moklu hian ma hroi meka tichon zirlai polte hian han soizel dan chuan March ni som pakua karmasa nilai ni khan President Recep Tayyip Erdogan chuan Istanbul mayor ni mekle eptu party leader le an candidate tur ni bok egrem ima moklu chu ei rukna thu boy siam sakin diklo takin tanina hakhungta President Erdogan hian Justice Department ta chu control in Istanbul khopuya rural tulu berle sarkara mipoimo tak mai chu anpuna chungchanga hian kotin thutlukna siam main mana tanina khungturin order anti chuaka tichon hei hi democracy kalphung zalona le President in ramro rel na konga thuneina sang tak ain bel chu song heta President in thanle ma opposition party te nuairal ani thaina tura amhalak na ni tin mipui ten lungoi lo na anlan tir tanta ane tichon voin thlenga handin huna chuan khopui ranga boina in alachi meka abik takin khopui lian tak tak mai Istanbul te Ankara te Izmir khopuya te kongpuya mipui tam tak anchuak khoma Istanbul mayor imamoklu chu sarkarin chuaturin hanphuta heibaka hian democracy kala sarkar malak na chu topsan turin mipuita hian anphut bok ane Turkish security force ten mipuita nodar tumin nasatakin han beileta tear gas te rubber bullet le water cannon mangtein han kapa sarkarin restriction rang hati chuaka boina chuadan han tarlan na ber social media rang heng X te YouTube te Instagram le TikTok te ben hanimeka voin khan Amnesty International chuan mipuita dik na za saka humhal sakturin Turkey sarkar chu han ngena tuna amhalak dan le mipui laka hachet dan chu nunron thak tak dragonian angani hantia mipui te laka Turkey security force ten tharum thoa hanchet na chu topsana democratic value zaturin Turkey sarkar chu angen bok ane India media Times Now chuan report an pek danin Turkey din mun hi halathalo lea tharum thona lian jok chuak mai thai din muna handing mekani tin han report bok ane Ole Middle East din mun han thlir thuakila Iran proxy show Iran na thop firfiak pol chirang Yemen Houthis rebel sote Lebanon Hezbollah firfiak pol tale Gaza Hamas firfiak pol ten akhatokin rocket mangin Israel han kap zeu renga hetiangani meklai hian voin chun khan The Times of Israel in report nan pek dan chuan US Airforce ten Yemen ram chunga beipuyan thak na chu chun zom halani zela Yemen ram chunga Houthis rebel so ten han control area zong deu tho chu US Air Force ten han bei meka heng hel ho thunun khopui lian tak mai sana khopuya veng rang po tukin zirtop ne jing lam panga tang khan nasatakin nuai hani zuya Houthis so ta chuan Al Masira news outlet ta tanga han soidanin tukin zirtop ne jing atang khan voin chun thleng hian US sipai ten air strike voisom pakwazat mai hanron nei to ni hanti The Times of Israel chuan Houthis saural thom le anmani te anhun ma te ti chiat na US in athomek hi engchenrei nge kalpui chun zom hani zel don ti hi halachiang lawa mase March ni som panga tranga he campaign US in akalpui tan hi trumdanga Houthis saulaka US jet na na khai khin chuan nasatakane hantia tukin jinga tranga US Air Force te jet na hi halian tham hlea beipui thak na po war takin kalpuyani ti halang boka Houthis Southern report anpek dan chuan sana khopui chunga tukin jinga tanga US sipai ten air strike an ayawang hian hriat thai china mi pasari velin liaman tur toni hantia The Times of Israel in report anpek dan chuan Iran thlop pol kulpui het tak mai saada kulpui te tuipui sen Red Sea Port City hodai dale ache velte Yemena Al-Jof munte Amran munte Marib munate air strike lian tham tak mai kalpuyani boka Houthi helpol ho te hian eng mun tenge US sipai te hian hanron target ti hi chiang takin puan zarna hanla nei lo na Sana International Airport chu civil mi tele Houthi rebel so ten an man trin hani wangin US hian han beitel ngai nia hriat ania Sana khopui chunga military te mun male intelligence service site te nasatakin bomdar hani bokani tin han reporta Azias chuan tukin jinga tanga US sipai ten Yemen ram chunga Houthis rebel sautelaka air strike an nei hi trumdang zong ain beipui thak na hi hana joka
an thok rip jok bok niin hariata sana chim lampang tlang rama amram mun po rebel scam ho in kulna mun le thildang hanral thuam te handana munania helai mun po hi nasatakin US sipai te hian anwai chia hane Huti ho ten in biak pona tana an man trangka mai communication system te nasataka ti chia tani boka almasira chuan hetianga US sipai ten communication system te hanti chia bang hian in biak pona communication network lampanga har satna lian tak kantok mekani tin report ante bok ane hetianga beinakara hian Houthis rebel so ta chuan tuipuyo mek US aircraft carrier strike group thren khat ta chu an poi khoi tumin rocket le missile mangtein han ka pa mase rocket le missile te halo then ma hian ka thlak vekania US indolong telaka poi khoi engma anei lowani tin han report bok President Donald Trump roral nuaya Houthis rebel so te trum tam tak halo votoa March ni som panga tangkhan atakin US sipai te an cha chuak ta beipui thak na kalpui dan po hi ama jongjong a in hanasa jokka US in tun ma hala bei ngai lo Houthi sote han chakna mun ber Houthi stronghold tia han soi thin sada mun po nasatakin hanwai chia Yemen beipui thak na kai hroi tu ber US sipai Central Command CENTCOM chuan thu chua chiang tak siam lo ma sela Azias chuan Central Command na officer sang tak pakhat kan biak pona tanga kan hriat dan chuan Houthi so an chakna mun kulpui lian tak tak mai te hodaida longchol mun te beina tan hian US sipai te hian bom lian le thokna chi te an mangtel nuala heibaka hian lein nuaya hanral thuam da te ti chena turin bunker buster bom hanti te po an mangnual ni in harriatane hanti bok hetiangani meklai hian Lebanon chimlam pangatangin Hezbollah firfiak polten Israel marlampang northern Israel vel rontin zone in rocket anon kap deu renga Israel point Lebanon van boruak atangin hachang le zau zau boka Lebanon sarkar chuan tharum thoa hin beiton na chu topsan thuai turin handuni ti ansoya hetianga hin chanton na hian indona lian jok a hring chok thayani tin han soibok Masa Israel Defense Minister Israel Katz chuan changle tin Israel marlampang rambung then te Hezbollah firfiak polte hian rocket le ral thuam dang manga hanron bai chung chuan Beirut hian remna le muan na amungai lawang hatia in remna thuthlung han siama khan Lebanon chimlam panga hian ral thuam keng thai tur ta chu Lebanese sipai tele UN peacekeeping force ta chau an yang tin thutluk na siam haloni towa mase voin chun dar som pani hapel nuwa po khan Lebanon chimlam panga tang hian Israel marlam pang rambung then te tin zonin Hezbollah firfiak polten rocket pani lai mai hanon kap chok lea rocket pakhat jok chu IDF ten hanlo kap tha pakhat jok hian a target ron thenglawin Lebanon ramchunga hatlani tin han report ani tichuan hemin nu voin chanu dar ni vela khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan heng beina jongjong hi chanlet lawin haumdon lawa Beirut hian anramain khwar Hezbollah firfiak polte hi hankhra chianga chutiang bok chuan Hezbollah firfiak polte hian anthilti hi ankhra chiang boka tichuan Israel point ati tur chiang takin hre bokani ati Middle East lama hindona boruak asausan chole mek lai hian Russian President Vladimir Putin chuan remna siam tura process kalpuyani chung hian Ukraine rampum pui hi temporarya United Nations Organization opna nuaya da phot rotna anayani tin Russian media TASS news chuan han reporta tichuan Ukraine hi International Administration nuaya da ani nuwa in remna thuthlung poimo tak tak ki akhot chu sign hani chau tur thu hasoi lang bokani tin TASS news hian han reporta hebaka hian Russian state media TASS news hian report anpek zeldan chuan President Vladimir Putin chuan indona hi topsan tur chuan Ukraine hian ramhroi tu thar han nei photangaya chuwang chuan remna thuthlung siam main Ukraine in than puibuat sai phot aphut bokani hanti The Moscow Times chuan President Vladimir Putin hian Ukraine hian President thar ramhroi tu thar thlan na han nei photangaya tichuan Ukraine mi pui ten rin na han ngam na sarkar thar lo pian nuwa chau remna kongjonga hin biak na le remna thuthlung siam hi neitran thayani yang tin hasoyani hantibok
ให้บากาเฮียน President Vladimir Putin จวน US และรัสเซียบากาเฮียนรำดังเตปโปเรมนัจงอาหินเบียกนาเฮียนหันเตลงายามอสโกอินเรมนัทุลุงฮัสไซน์ปุยนอตเกาหลีปอหันเตลงายานี่ฮัตยาให้บากาเฮียน President Vladimir Putin จวน United States เจ้านิลวิน People Republic of China เตอินเดียเตบราซิลเต South Africa เตBRICS member ram zongjong te po ceasefire agreement chungchanga imbiakna hian antelve kaputani hatibok Putin a thilphut thar chungchanga hian US hian officiala chanlet na halanai loni na hriata masa India taima chuan nizan zanlai vela khan French President Emmanuel Macron kai hroina hnuaya Paris khopuya European Leaders Summit nayania heta hian Russian President Vladimir Putin hi apong portultula athil phut hi ti hlotin thei anilawani hantia Russia laka hrek na hanpek mek chu li hun anilawani tin thutluk na hansiam boka heta hian Ukraine President Volodymyr Zelensky po hatelve boka Russia hrek na ti top tumna hi Ukraine in ka hai thutlung ceasefire atan anilawani hati haibaka hian President Zelensky chuan Russia hian Europe le US min trendar atum meka tichuan Europe le US trendar ani chuan chakna kan nei chu atla hniam ngei dona heti lai hian Putin a chuan US le Europe po ob beta dominate vek thai turin athurol pui BRICS ramte ahui kho mekani hatibok tichuan ni jana European leaders te meeting hanai na hian Europe rangrol sipai te Ukraine thonlu dan tur chungchang hanrel boka Masen Thurel Kim Chang Tak Khi Puanzar Hanilo Thunga Europe Ram Sang Sang Trangrol Tahian Inzar Par Antum Leni in Hashriata Bulgaria Chu Maritime Coordination Center Atan Manturin Roman Anibok Estonia Prime Minister Kristen Mitchell Chuan US Hian Aril Ruput Mang Thak Lowa Tunang Ranga Thil Hakal Chaujelani Chuan Kan Maloka Hian Indo Pui Pathum Na Chu Aum Mek Toa Athabera Po Chu Hun Chu Kan Thleng Lawani Vek Poin Indona huam zau tak heng khomol pui rang Africa te Europe te Middle East te Asia khomol pui thlengin Indo-Pacific region pumpuya te Indona rap thak achuak ngai donani hati ole khati zong kha report kan pek thai te nile phot sela in ngai dan te comment lama hilo soile thau donia